Poslušajte što u knjizi piše. Pozdrav tebi, sinovče moj mili, da ti pišem jedan san veseli. Jer puno je istine u sanu, stoga primi knjigu na šaranu. Sanjao sam vitre i snigove, dim i vatru, nebo i brigove. Uzdisaje sa sve četiri strane, bolne krike i strašne bezdane. Križja u snuh bijaše mi milo, i borove osam ih je bilo. Pa se budim umoran i tužan, Bože blagi, ali je sana kružan. Pa razgonim sanjalačku tminu, kad odjednom misao mi sinu. I sjeti se poslije ratnih dana, kad je jedna pisma napisana, kad je tužna priča ispričana, tragedija osam Brišćičana, što izdaniju strašne muke poginuše od krvničke ruke.
bište ljudi izdaja se svaća, eto zgojiđu naša braća. Nose slavu, a i nešto drva, da nas guše, to nam je smrt prva. A kad braća čuše riči ove, tad vidiše da su i nezgode. Mirko prvi odmah prijedlog daje, da se od njih niko ne pridaje. Pavo Šarac zatim progovori, tako nam je Mirko dobro zbori. Zatim kaza teška je prilika, da imamo barem svećenika, pa da svoje očistimo grije, jer vidimo da nas više nije. Jure Ćurić vako braći veli, ko to da živjeti ne želi. Ali kad je smrtno stanje ovo, zazovimo ime Isusovo. Lujo Šarac na to nadodaje, Isus čuje naše uzdisaje. A zbog časti, vire i ideala, naša žrtva neće biti mala. I svoj braći bijaše to milo, što kazuje Jozo Batarilo. Ajte braćo da se izljubimo, jedni drugim grije oprostimo. Ivan Ćosić ovo smjelo reče, Bože Spajić na kolina kleče. A Miše se Ćosić već prikrsti, vapaj Bogu iz srca ispusti. Dragi Bože, primi naše duše, jer nas oče vatre da uguše. Oprosti im, ne znaju što čine, i oni će doći do istine. Te odjednom nastade tišina, al javi se neko iz visina. Pridajte se, oprašća se vama, samo ćete nas odići s vama. Ova vlast je prava i poštena, pridajte se zbog dice i žena. To Ilija Galan garantira, a strojnica iz jame zasvira. Pa zasvira i više strojnica, nekima će tribati bolnica. To razjavi Mitra Iliju, pa smisliše novu Gadarilu. Da civile pod okriljem tame, spuste dolina dno crne jame. Prvi slazi Prljeviću Luka, spopade ga nevolja i muka. A za njime kaveza Jozica,
ga zdraviše dvojica. Tadaško po braći progovori, braćo draga, ajte s nama gori. Ne bite nas jer nije pošteno, od vlasti je unić naređeno. Oni gori rakicu piju, a i našim se nevoljama smiju. Tada Mirko Ćerdić progovara, a braći se tužno srce para. Braćo naša, mi vas razumimo, a vlasti se pridati nećemo. Zbogom ljudi gori se vratite, ženom dici našima svratite. Pozdravite sve po selu ljude, pa i one što nas na smrt sude. Kad krvniku ne upali ovo, pakleni je na tada s kovom. Žene dicu strpat u logore, a ustaše neku javi gore. Što naumi krvnik i učini, baci oganj ka javnoj dubini. One muke, a i one patnje, nikad neću zaboravit, brate. Crni dime dušu im izgoni, oganj strašni tijelo im izgori. Na 1947. godine, 8. dana mjeseca veljače, svako srce mora da zaplače. Podiže se vila u visine, a i odleti do jedne planine. U planini gusta je šumica, tu se krije Mirko Kapulica. Kad ga vila u skrovištu nađe, odmah Mirka crna slutnja snađe. Kaznuj meni po sestri movilo, šta se zloga u Brišniku zbilo. Zbori vila, ja sam vila vaša, i smrt je sam gledala ustaša. U Brišniku jami dubokoj, 8 ljudi nađe smrtni spokoj. One muke, a i one patnje, nikad neću zaboravit, brate. Meni vili svaki progovori, ajde nađi satnika u gori. Pa mu nosi naše izvještaje, da ginemo zbog gnusne izdaje. Izdaše nas braća kukavice, za krvničke male napojnice. A kad junak krič od vile uze,
bića, krvnici im strašne plane kuju, neki oni ovu priču čuju, da će umrit svi su dobro znali, već prije smrti Bogu su klicali. Dobri Bože, primi sluge svoje, evo i nas u okrilje Tvoje. Sve uminu i vatra se stiša, a u jamu lije hladna kiša. Plaču braća, navraju sestrice, ej majke, oci, jadne udovice. Ostalo im 12 sinova, sokolova 12 vitezova. 7 ćerci, 7 divojčica, i utjeha tužni udovica. I dica će majke othraniti, uzlu obraniti. Odjevila besjediti stade, tri junaka jade, svoje jade. Suze liju do crne zemljice, ljutog unukruzne kukavice. Proklet bio jadan izdajniče, proklet da si ti vjerni krvniče. Božju kaznu vi morate znati, i vaša će majka zakukati. Tada Vila opet progovori, i ovako junacima zbori. I ovo je krvnikova zloba, ej, vaša vojska nema niti groba. Ljudi hoće žrtve da sahrane, ali vlasti pristup jami brane. Oko jame stražari hodaju, i za pokop neće ni da znaju. Kad budete ima